Hello friends, lam soko han hai night tong nor jotto lokno tin rong bagai he belai kana nakumani central government job normin to five friends norogo birin bisin to simon nakumani education qualification salary details professional apply khanai busutari jor last date tai sab apply klaiman nai awno norok o bidin bisin to kahamke simon nai abon bagi night tong nor bidin of presentation ni paithak jorang ko friends sung chang laisone bidin digi truk pujan sung simon nai ne o sab apply kaiman nai tai notification thesi nongko kabon ko friend norok nugu tongo notification nongko family mongke baba automatic research center thesi official notification nongko faikya tai of advertisement number bonoro koro nugu tongo tai o jago bharat hakotoni joto hastini lukrong apply khlaiman nai brisila joto ni bagani o jago faisok wajak tai o jago apply khlainyan bagani nong education qualification nangnai 10 pass ni bagani tongo 12 pass ni bagani tongo ITI diploma graduation joto ni bagani o jago phai sok wajak ko friend o jago abu simia post belai khana kabang phai sok wajak post ke 4377 ta jaga post phai sok wajak belai khana kabang ke friend rok nai tongdo video no pujan thina paithak jara bebang no details haimana bagin ke friend o jaga sung pujan nalenai omong ke apply khlaijanai je date sikya burok omong ke 24 tarik 4 2023 ni thesini sangjaka tai o jaga last date rijaka 22 tarik 5 2023 পর্যন্ত र अवश्य अब भिडियो नाइमेन पुरा एप्लाई खालायनार दि ताइ अजाको समय बतंखा एप्लाई खालायनार बगै बेलायखनो गोबां ताइ अजाको आबो सिमिया और दुई तरन अजाको वैकेंसी बो फाइ सक बजाक नरनो तंगो फुलियन अमख डाइरेक्ट रिक्रुटमेंट ताइ अजाको तलाव नरनो तंगो ट्रेनिंग स्कीम नायनांगो फ्रेंड पुलिया संग नालेने डाइरेक्ट रिक्रुटमेंट नि अजाको नंबर 1 नरनो तंगो टेक्निकल ऑफिसर सिनि बो फाइ सक बजाक अजाको वैकेंसी 181 ता ताइ अजाको क्लासिफिकेशन को ग्रुप ए ताइ अजाको पे लेवल के लेवल 10 ताइ अजाको entry pay hangke o jago manai noro 56100 thesini noro salary manani senglai tai o jago hai noro noi tongo number 2 o jago ke se jaga scientific assistant bini bagi o jago vacancy phaisok ba kya 7 ta tai o jago classification ke group b tai abon pura hai o noro noi tongo pay level ko jago 6 tai o jago salary manai 35700 thesini senglai tai aba hai o jago noro tolaw noi tong pura number 3 mo technician b tai o jago vacancy phaisok ba kya 24 tai aba hai o jago classification of group c tai o jago pay level hangke level 3 tai o jago salary manani changnai 21700 ni siming tai abon pore aba hai no noro noi tong pore mokha training scheme ni bagor sei jaga dui toron no jaga tongo category 1 tai category 2 aba hai category 1 ni o jago vacancy phaisa phakya 1216 ta aba hai o jago first year noro o jago stipend mannai 24000 thesini tai o jago second year mannai 26000 klai aba hai o jago category 2 tongo mo bahanya vacancy belakhin kabang orongke 2946 ta jago vacancy phaisa phakya aba hai noro jago first year stipend mannai 20000 klai second year stipend mannai 22000 klai ne ke friend rok to bo saiman ka bon friend rok yang te bon nugu tong detail of vacancies ni bagi o jago share jaka pulya o jago noro nugu tong direct recruitment bagi o jago technical officer sini bagi share jaka o jago category wise vacancy omno sangtabo detail ba be khamke na legara oro sini estin bagai khub kom no o jaga nor nui tong sini o jaga phaisa bagi chemical ni bagai o jaga duita esi rong bagai phaisa bagi abo norong ni yang education qualification o jaga sanjaka degree with minimum 60% marks nangnai abo haike oro rijaka tai o jaga apply khanyan bagai BE BTech jara chemical khlaijak norok o jaga apply klaiman nai abo haike o jaga civil ni bagai phaisa bagi sini estin bagai duita o jaga apply khanyan bagai nong ni o jaga education qualification sanjaka BE BTech civil ongka noro kebo civil BE BTech khlai tongka noro o jaga bo apply klaiman nai ke friend abon pura sangyang truk te sai malai yang te jini kabangman tongko o jaga bo norong nui tongo mongkai noro post ni bumong yang nui tongo tai o jaga bo post code bo ri jaka bo nor kaisa ka naithani noro bebe post ni bagani o jaga apply klaiman nai tai o jaga bo norong nui tongo oro sini SC rong bo kasani line nor kaisa naithani tai yang go hangke norong ni education qualification je nangmani abo bebang oro details siri jaka abo noro kahamke o jaga naithang siringkang belai detail babe sana kai o jaga video belakhin log thanai ke log hangkai norong no nanyani bo sela jangnai abon bagani angase
detail babe sanatali yang friend ang je nangmani obo to nongno koyekta sai rekha jago tei aboni pore jago sini apply khlainani bagui sini age rok bo swnangnai tei obo jago apply biangti khainai bahai khlainai application fee rok tra nangnai nang yaw rok bo sangtabo trek nanyani senglasibo nang friend rok oro pujan nugu tongmo hangka ke age limit o jago rijaka norok nugu tongo bahai ke o jago bo push ni bagui bose age hanjaka o jago jottono o jago detail rijaka friend obo simia o jago sini ST AC ngui tongnai o jago age relationship bo mannai norok nugu tongo jago ST AC ngui tongnai sini hingka o jago 5 year khlainai age relation rijaka friend abon pore sangtebo najingai tongko yango kwbangmano oborong sang nalainai friend abon pore sang tabuk thik o jago bahai select nai abono sang tabuk nalagrana norok nugu tongo pulia post ni bumung among aga technical office ni bagui o jago interview ni bisingti o jago norok no select khlaijaknai jodi belai khano borok bangai thangko ta interview nanan সম্ভব ya amon bagani borok o jago tawisa hai o jago detail babe sirjaka among aga nangna computer based screening test ni bisingti phana norok no select khlaimano haike o jago sei rakangkai friend omo tasi important ya o jago main kangke norong interview ni bisingtinyo select khlaijaknai ya haike o jago rei rakangkai friend abon prahanyai norong nugu tongpira o jago make scientific assistant B and category 1 stipendary training bagi o jago rijaka mongke computer based screening test ni bisingti norong no o jago select khlaijaknai tei o jago norong nugu tongo exam barnai oro norong ni exam ni time rijaka 1 ghonta khlainai tei o jago norong ni o jago multi choice question abahike fainai o jago norong no option jangnai saita abon bisingo noro je answer thik no right marnai o jago norong ni negative mark bo tongo omongka ke 1/3 khlainai norong no o jago negative mark rijaka noro obosai kaham ke khel khlainai noro o jago exam ready abo simi o jago friend abon pore hai norong nugu tongpira o jago technical B and category 2 stipendary training bagi o jago rijaka bahike select khlaijana obongke step 1 abahike tongo jago preliminary test ngai pulya abor haike o jago step 2 tongpira oboke advanced test abahike o jago step 3 o tongo skill test abahike norong no nanai abo norok oro bemung no detail kaisa ke purinai di ano video description box notification link ri rona ar thangai norok obosai download khlai tei se norok ni mokol bacha norok porinai tei o jago norok ni subject bori jaka tamtamo bo subject ni basa question fainai abo no bemung no o jago detail ri reka mathematics ni 20 question science ni 20 question general awareness ni 20 question abahike o jago fainai tei o jago negative mark bo tongo abo sirjaka friend 1/3 khlainai o jago negative mark bo tongo abo norok khel khaji norok kaham ke exam ready ke friend abo pore hai o jago sangtim najin tongo rong sangta utra nalai o jago advanced test ni bagui o jago rijaka bahike fainai skill test ni bagui o jago bemung detail sirja oborong no belai khana detail babe norok poroi nai mannai abon pore o jago norok nugu tongpira hai o jago bahage apply khainai abon main o jago tabo apply khlainani bagui o jago borok sirjaka borok ni oro website ri ka website thangai norok apply khaimannai tai ano video description box ang website link ri wana ar thangai bo norok apply khlai mannai ke friend abo simi o jago oro application fee ro sang saimon lani bosa nangnai nangya tai sini STS jara reject category ro bo jago application fee tra nangnai nangya bo nalai ke friend oro no tongmo kangkai jara reject category pro jeman STS sang kangkai o jago apply khanyan bo application fee nangya tai o jago jara general candidate borong ko jago apply khanyan bo application fee nangnai ke friend abo simi o jago sangtebo o jago saimon lani tai tam ro o jago rei reka borok o jago abon pore nugu tongo mangka center of examination cheri jaka friend o jago norok nugu tongo sini tripura ni o jago agartala sini exam center ri jaka go friend obrok to sung saiman ka sini exam center borong nai abo tai o jago bagi select khanai abo saiman ka tei bon chi apply khlainai date abo sung bemung saiman ka norok document tam nangnai bo norok jottono detail kaisa ke naiman nai ka friend tinni video asung chinai norok jotto nai tono paithak belai kana hambai o mai kana ang bai krungi tongde ang bai krna kana jan channel subscribe khai di tai bell icon press khai di jefrang video alwa khai apnar notification mana bagai ingka abismi ya friends norok kon question rok khajanai tongko ban ano comment khai sangi mannai ang obosai reply khanyan bagai norok no chesta khai nangka asung chinai jotto nai tono paithak hambai